Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan o'tadigan temamiz tengsizliklar. Ya'ni tengsizlikning eng apvoyi bosqichini boshlaymiz. Ya'ni tengsizlikni biz tayyorlamizda 4 bosqichga bo'lib o'tamiz. Eng birinchi prostoy bosqichini boshlaymiz. Eng qo'shimcha bugun qo'shimcha hisoblar chizib chiqamiz bularga. Eng birinchi tengsizlikni bilinish uchun znaklardan xabarimiz bo'lishi kerak. Ya'ni bular ulkan kishi degan znaklar. Xabarimiz maktabda o'tdik, durustmi? Bular ulkan yamasa teng, kishi yamasa teng. Farqi ulkan bilan kishida skobkasi prostoy bo'ladi. Fakat süt yodlayverin. Al ulkan yamasa teng, kishi yamasa tengda skobkasi kvadratniy bo'ladi. Avtomat ko'p prostoy degan deydi. Tushundingizmi? Tak endi keyingi bizlar tengsizlikda birinchi san ko'chirini bilamiz kerak. Ya'ni interval deb aytiladi. Interval yamasa san ko'chiri. Ол не zat? Ya'ni ол ne? Strelka o'xshay turibdi. 0 ni o'rtaga qo'ysam, o'ng yoqda o'ng sanlar joylashadi, chap yoqda ters sanlar joylashadi. Durustmi? Demak, eng ulkan san necha bo'ladi? Bekzat, shu o'tirimiz qolganlar. Eng ulkan san necha bo'ladi? Merbek necha bo'ladi eng ulkan san? Aytchi shu o'zing. Bo'ladi? Necha bo'ladi o'zi? 3. Aha. 4 desam so'dan ulkan bo'l. Jeni necha bo'ladi ulkan san? Aytib ber. Ne bo'ladi bo'ldi? Demak, eng ulkan san ne? Yo'q, misol million-da, million 1 deyib beraman. Tazdan o'ylab da ustiga 1 qo'shib beraman, ulkan san paydo bo'la beradi-da. Tushundingizmi? Demak, ol eng ulkan sanimiz plus x'ga ketaveradi. Al eng kichik ters sanimiz ol minus x. Strelka qo'ydim, qarang, o'qilganda shepdan o'ngga o'qiladi hamisha. Buni hozir keyingi joylarda ko'rsataman. Shepdan o'ngga. Strelkani yodlab oldingizmi? Endi, misol uchun na tömedeklerin qaysi biri durust, na durust son sepçayıq. Minus 11,7 0'dan kishi. Kishi. Durustmi? Tersdan adetda 0'da ne bo'ladi? Bu durust. 93,8 0'dan kishi. Bu qayta o'ngsan, ters 0'dan kishi hech qachon bo'lmaydi. Agar x ning tersi bo'lsa, u holda 0'dan ulkan bo'ladi deydi. Ters x tersdan 0'dan ulkan bo'ladimi? Qati. Y tersdan bo'lsa 0'dan kishi deydi. Tersdan 0'dan kishi. Tushundingizmi? Bu turi yo'q. Keyingi 3,35 ham 4,5 deganlarga tengsizlikning yek jag'ini 4 ga ko'payt deydi. Demak, bizda tengsizlikning yek jag'ini turgan yerini 4 ga ko'paytsangiz bo'ladi. Tenglamay yo'qsa, bu jag'ini 4 ga ko'paytdik-pa, onda bu jag'ini nima qilamiz degan so'z 4 ga ko'paytamiz. 3,35 4 ga ko'paytib bering. 12 bo'lmaydi shu. Necha bo'ladi? 13,4 bo'ladi. 4,5 ga ko'ysak 18. Natija o'zgardimi? Xo'p, natija o'zgarganimiz znak nima bo'lmaydi? O'zgarmaydi. So'qalinib turaveradi. Demak, tengsizlikda yek jag'ni 1 sanga ne qilib oladi degan so'z ko'yituga bo'ladi. Keyingisi minus 2 men 5 da yek jag'ni 2 ga bo'ling deydi. Demak, 2 ga bo'lsak ham bo'ladi degan so'z. Minus 2 bo'ling 2, 5 bo'ling 2. Necha bo'ladi? Minus 1. Aha, 2. Znak durust turibmi? Minus 1 kishi qo'y 2,5dan. Durustmi? Tushunlikmi? Keyingisi. Qayerda? Tak, mana. Minus 11 kishi 9 bo'lsa, 8 ulkan 5 bo'lsa, yukun qo'sin deydi. Qarang. Minus 11 9 сөйтіп астына kelib жазам 8 ni 5 deyim. Yukun qo'su uchun bilib oling. Znaklar birdek bo'lishi kerak. Znaklar birdek bo'lmasa ne qilib olmaydi? Qo'sa olmaydi. Yukliqdir, yuk yoqqa qarab o'tiradi. Yuk birdek bo'lganda, ya'ni ya buna holda bo'lganda ne qilib oladi? Qo'sa bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni qarang, bizlar o'ning uchun birdek qilish uchun, znak birdek qilish uchun men buna znakni o'zgartirib kerak degan. Znak o'zgartirish uchun son minus 1 ga ko'paytasiz. Tengsizlikda minusga ko'paytirsangiz znak nega qiladi degan so'z o'zgaradi degan so'z. Demak, minus 1 ga ko'paytsam no 11 znak o'zgarib ketdi, minus 9. Tak, 8 5 yoza beraman. Birdek bo'ldimi? Endi qo'sa ber. Qo'ssam 19, qo'ssam minus 4. Durustmi znak? 19 ulkanmi minus 4dan? Tushunildimi? Demak, znak birdek qilish uchun ne qilasiz? Qalasangiz bunani ko'payting minusga. Farqi yo'q. Главный znakni birdek qilish uchun minusga ko'paytamiz. Keyingisi b'dan a alsa minus 1 da 3 chiqadi deydi. Onda qaysisi durust deydi төмендегі. Salsin. A ulkan b'dan ba, b a kishi ma b'dan yukun teng ba, salsib. Mына javob chiqarib bo'ladi. Ya'ni a teng b degan chiqarib taslasam bo'ladi. Sen adam yukun 1 deb qilsam 1dan 1 sandan alsam necha chiqadi? 0 chiqadi. Bizda 0'imiz minus 1 da 3. Bu yerda yana bir tushunib bo'lish kerak. Logikani istesin. Kimdan alsa minusdan chiqadi.
Kichkantaydan, ya'ni sog' bo'ldi. Ya'ni buni kishi, buni ne bo'l kerak? Ulkan bo'l kerak. Kishini ulkanni olsa minus chiqadi. Onda b a dan ne bo'l kerak? So'z жағдай qaysi? A shu. B kishi a deganda. Tushundingmi? Tushundikmi so'z жағдай? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Tengsizlik bo'yicha kichkina ma'lumotlarni olib chiqamiz, qaraymiz. X kishi minus 2. Buni tengsizlik bo'yicha shishimiz kerak. Tengsizlikda buni bunday qilamiz, qarang. Interval qilamiz, kichkantayni, kichkantayib qilamiz. И со minus 2 ni o'rtaga joylashtirib minus 2 degan sonda. И na strelkaga qarang. Strelka qayerga yur deydi, qarang. Kim qayerga yurganini bilmasangiz, misol deb qo'yadi. Deb qo'ysam, deb strelka qo'yib bersam, qayerga yurgansiz? Shepka. O'sha точкадан chiqasizda, so'dan shepga qarab flashok tatasiz. Deb ne to'xtab qolmaysiz. Interval до конца. So interval qayerga keyin до конца so yurgan sizasiz. Tushundingmi? Вот так нельзя, qarang. Вот так. Вот так deb sizu nельзя. Niye ekeni tushundiram. Себебі bir tayyorlarda istеу мүмкін bu zat. Себебі bizlar hozir 4 bosqichga o'tamiz. Tengsizlikda 4 quramali bosqich bilan 4 bosqichda o'tgan кезде o'sha flashoklarni foydalanamiz bari. Себебі мектептерде bizda plus minus deb o'rgatadi. Buni belgilovlarda, keyin kvadrat tenglamelarda. Ularda bizga plus minus emas, flashoklar orqali istaymiz. Tushundingmi? Demak, o'qigan кезде adetda qaytib o'qiymiz deb bo'lgan interval shepdan 10 ga. Demak, bo'yalgan yerda shep yoqdan boshlab bo'yalib bastadi. Shep yoq nerede ne edi? Minus cheksizlik. Sodan kimga дейін keladi? Minus 2 deydi. Ish skopka prostoy bo'ladi. Bag'ana aytdim. Ulkan kishida skopkalar prostoy bo'ladi. Yan masasi bor, skopkalar kvadratni avtomat ko'rib qo'yadi-ku. Misol uchun x + 5 ulkan emas teng 10. Buni istagingizda 5 ni yoqqa qadin tenglamada yig'ib ne qilib olamiz? Olib olamiz. Necha bo'ladi? 5 bo'lib qoladi. Sразу jasni tushundingmi? Shu interval qo'yamiz. Shu 5 ni qo'yasan, buni deb yuritadi maktabda. Deb to'malaqlab oladi qatta. O'zi cherda emas. 5 ni bizga flashok chiqaramiz, qayerga yuramiz? Strelka вот так. Ya'ni вот так chiqaramizda ketdik cheksizlik keyin. Tushundingmi? O'qigan кезде shep yoqda o'qiymiz. Mana yoqqa o'qimang hech qachon. Shep yoqda o'qiysiz. Nerede bo'yayotgan yer bormi? Yo'q. Onda 5 dan boshlab qayerga ketib boramiz? Plus cheksizlik keyin ketib boramiz. И 5 ning skopkasi kvadratli bo'ladi. Cheksizlik degan hech qachon kvadratli bo'lmaydi. Tushundingizmi? Cheksizlik hech qachon tez bo'lmaydi. Tek sanga tez qo'yiladi. Ona hozir жағдайларni o'rgating. Bular ne uchun? Bu kvadratli skopka bilan prostoy skopkaning farqi ne ekanini o'rgataman keyin. Keyinsa 2x ulkan minus 8. 2 ni olamiz? Bo'lib olamiz. Minus 4 sog' bo'ldi. Qo'yamiz. Minus 4 o'rtaga qo'yaman. Chiqaman qayerga? Mana. Da konca qolib qo'ymang yarim yo'lda. O'qilgan yo'q shep yoqda bu yerda. Kimdan boshlaymiz? Minus 4 dan cheksizlik keyin. Minus 4 ne bo'ladi? Tesli emas. Tushunyapsizmi? Prostoy, qaros. Yamasa bo'lsa tesli. Misol uchun keyingi misol 4-misol. 2x + 3 kishi 9. Lan nolman 9 ba. 9 ga bizning tilda. Tak 2x 3 ta ulug'lab o'tkiz. 6. 2 bo'lsa 3. 3 ta qo'yamiz. Shapanamizmi? Onda o'qiyman. Minus cheksizlikdan 3 ga deydi. Skop prostoy. Tushundingmi? Endi qarang. Sizga bunday hisob. Minus 3 ga ne qilamiz? Bo'lamiz. Tengsizlikda bag'ana aytdim. Minusga bo'l ko'p etgan кезде znak o'zgaradi. So'ng uchun x na znak o'zgaradi обратныйga. Minus 2 bo'lsang, minus 3 qolmaymi? Tushundingmi? Znak nechni o'zgardi desa x ni oldida minus yo'q qilish uchun. Minusga ko'p etdik bo'lsa bo'lgan кезде znak tengsizlikka qaramasa o'zgaradi. Demak qo'yamiz. Minus 3 qayerga flashok? Shep yoqqa. O'qiyman. Minus cheksizlikdan mana yoqqa o'qimang. Minus 3 dan minus cheksizlikdan deb o'qimang hech qachon. Tushundingizmi? Minus 3 ga deydi. Minus 3 kvadrat. Minus 2x ulkan minus 16. Minus 2 yo'q qilish minus 2 ga ne qilaman? Bo'laman. Minus 2 ga bo'lgan кезде ne qiladi? Znak o'zgaradi, sog' bo'l. Ya'ni yozib qo'ying, minus 2 bo'lyapti. Sonda 8 maymi? 8 zaman 8 chiqadi, shapana ketadi qaytdan. Onda minus cheksizlikdan 8 deydi. Prostoy. Tushunyapsizmi? Keyingisi. Al. Minus 16 o. Minus bir plus qalanadi. Tak, keyingisi. X ulkan 729. Qo'yaman. 729 qo'yaman. Qayerga? 10 ga emasmi? 729 dan cheksizlik kerak. So'roq yo'q bo'lsa, endi qarang. Buni kim aytadi? Tinch o'tiramiz. Ruslan aytsin. Minus 0,7 chiqadi. Sizlar shep yo'q emasmi? Ruslan o'qi. Minus cheksizlikdan minus 0,7. Tushundingmi? Tak, Silvek aytadi. Minus 4,5 ni qo'yaman, joylashiraman. Cheksizlik 10 ga qaray ketamiz, flashok. Silvek aytadi.
Келесең, жоқ. 4/5-тен шек сыртқа дейін. 4/5 квадратный болады. Түсіндіңіз ба? Түсінік береді. Енді қараң, бұл жерде енді осы 9 мысалымызға қосымша шарт кіргізіп шығамын. Мінеге бір зат түсіндіріп кетейін. Мінеге кішкентай қылып қараң. Біздерде натурал саналарды білеміз. Натурал саналарды n харфімен белгіленеді. Дұрыс па? Ол қандай саналар? Санауда қолданылған саналар. Ал одан кейін бүтін саналар қандай әріппен белгіленеді? Z-пен. Ол қандай саналар? Оған 0 әм кіреді, оған 10 саналарым кіреді, оған минус саналарым кіреді. Дұрыс па? Түсіндіңіз ғой? Енді біздерден сұрайды да, мына жердегі ең үлкен бүтін шешім, ең үлкен бүтін шешім, ең үлкен натурал шешім, ең үлкен бүтін шешім, ең кіші бүтін шешімдер сұралуы мүмкін мына есапларда. Түсіндіңіз ба? Оны табу үшін бірінші құлағыңызға алты сырға -2-тен -2-ге дейін ең кішкентай сан таба аламын ба? Ең кішкентай сан бұл жақта жоқ. Дұрыс па? Шартты өздеріміз түсінеміз да, ғана негізі ол шарт беріледі. -2-тен -2-ге дейін бізде ең кішкентай сан таба аламыз ба? Таба алмаймыз. Біздерден сұрауы мүмкін ең үлкен бүтін шешім сұралады. Ең үлкен бүтін. Тоқтап тұрың. Натуралам сұралмайды берді. Натурал сан бұл жақта потому что жоқ. Ең үлкен бүтін шешім десе, ең үлкен мысал деп келатыр ғой, саналар кемейіп деп келатыр, өсіп то есть, -2 тақалады, ең үлкен -2 болады. Бірақ -2 деген сан скобка не емес деген сөз, тиесілі емес деген сөз. Егер мынандай квадратный болатын болса, сол тиесілі деген сөз. -2-ның өзін бұл жерде ала алмайсың. -2-ні алмадың ба, мәжбүри мына анда санды аласың. Неше? -3 болады. -1 деген мына қалып кетеді да ол. Түсіндіңіз ба? Мысалы, демек, Мейірбек сұрау саған 5-тен шегісілікке дейін қайсы шарт сұралады? Ең үлкен сұрала ма, ең кіші сұрала ма? Мейірбек дедік біздер. Ең үлкен сұралса, ең үлкен таба аласың ба мына жақта? Ең үлкен бір сан айтсам, мен үстіне бірді қосып кете беремін дедім ғой. Бұл жақта не сұралды? Ең кіші. Ең кіші бүтін сұралуы мүмкін, я натурал сұралуы мүмкін. Ең кіші натурал сан неше болады бұл жерде? 5-тің ең кішкентайы 5-тің өзі болады. Себебі 5 тиесілі. 5 тиесілі емес болса неше болады? 4. Мына жақта алып кетеді. 6 болады. 6 алынады мына жақта 5 тиесілі емес болса. Түсіндіңіз ба? Мысал үшін, -4-тен шексіздікке дейін Руслан, Бекжан ең үлкен сұралады дейді. Ең үлкен таба аласам бүкіл шексіздікке дейін жақта. Элементарный суретке қарасаң. Бұл жақта ең үлкен бұл жерден Руслан ең үлкен сұралмайды, ең кіші сұралады. Потому что шексіздікте не көп, үлкен сан көп. Соның үшін ең кіші бұл жерде бүтін сұралса, қараң, бүтін сұрайық бірінші. Неше болады Русланға сұрау Бекжановқа? Ең үлкен бүтін шешім неше болады? То есть ең кіші, ең кіші. -3 бола ма? -4-тің міне анда? -5 болады. Әй! -3 қой, дұрыс қой. -3. Дұрыс па? Түсіндіңіз ба, түсінбедіңіз ба? Сен -4-тің өзін емес, тиесілі емес. Бекжановқа және сұрау. Ең кіші бүтін емес, натурал шешім неше болады Бекжан? Бұдан натурал сұрап қалды. Не болады? 1 болады. Өзі натурал сан нешеден бастанады? 1-ден бастанады. 1, 2 деп кете береді. Ең кішкентайы сол 1 да. Түсіндіңіз ба? 1 бар емес пе аяқта? Кеңісі, түсінбеді қаларға. -3-тен 3-ге дейін Али қандай шешім сұралады? Ең Али дедім ғой мен. Ең, бүтін сан сұралады, қандай ең үлкен бүтін сан ба, ең кіші бүтін сан ба? Ең үлкен сұралады. Бұл жақта кіші сан не? Жоқ, ең үлкен бүтін шешім. Али саған сұрау, сол неше болады ең үлкен бүтін шешімі? 10 демедің да елемде. Өзіне тағалса ең үлкен 3. 3 бірақ бұл жерде тиесілі емес. Соның үшін мәжбүр нені нешені аласаң? 2-ні аласаң. 2-ге 3-ті көбейтіп жібердің бе сонда? Не қылдың? Түсінбеді қой. Түсіндің ба, түсінбедің ба? Так, кеңсі. Азамат, -3-тен -3-ге дейін не сұралады? Ең үлкен бүтін дейін да? Бүтін шешім. Азамат дедім. Ең үлкен бүтін шешім неше болады -3-тен -3-ге дейін? -2 мына жақта қап кетті біріншіден. Бұл жерде -3-тің өзі болады. Себебі тиесілі. -3 болмағанда мына жерде нешені алады еді? -4-ті аламыз.
минус 2 мына жақта қалып кетті ғой. Күтті график білің санды. Ау, тиісті маңда. Так, кеңсі. Байрам минус шексіздіктен 8-ге дейін қандай сан сұралады? Ең үлкен сау бол. Түсіндіңіз ба? Ең үлкен сұралады берді. Ең үлкен бүтін деу қаяқ, зиян жоқ. Ең үлкен байрам неше болады бүтіні? Байрам дедік қой, байрам көйіп кетті бұл жерде. 7 болады. Бұл жерде 8 не емес? Тиісті емес. Так, кеңсі, Шамұратов 7,29-дан шексіздікке дейін не сұралады? Ең кіші сұралады. Ең кіші и сан емес бүтін сұралады. Біздерден бұл мысал жазғанымызға себеп бұл бөлшек сан. Түсіндіңіз ба? 7,29 деген, е? И ең кіші бүтін шешім неше болады? 8 болады, дұрыс. Түсіндіңіз ба? 7,29-ның өзі тиісілі болғанда да не? Оның өзі болмайды, себеп бүтін емес, та? Түсіндік па? Так, Азиза, мен шексіздікте мен 27-ге не сұралады? Азиза деді. Минус 0,7. Неге сен бір күн айтқан айтып отырсың ба? Ма деме, сен өзің самостоятельно пікірлеп үйрен. Манияқтан манияққа дейін мен айттым ғой, ең бұяқта не жоқ? Ең кіші сан жоқ бұяқта. Ең үлкен сан сұралады. Ең үлкен еще бүтін дейік. Неше болады ол? Минус 0,17-ні өзін алайын десем, біріншіде ол тиісті емес. Екінші ол бүтін емес. 0,16 дегенлер олар бөлшек. Бүтін деген санлар. Ой, Али болды ма сен? Не болады? Бұяқта неше? Минус 1 бар. Түсініңіз ба? Сан 0,8 дегенлер бүтін сан емес қой саған. Целый сан, Z дегенге кірмейді ғой олар. Так, кеңсі. Ақырғы мысал, минус 4,5-дан шексіздікке дейін Ұлғыбек айта ғой, не сұралады? Шексіздікке дейін. Ең кіші. Біліп алыңдар, бұл жақта ең үлкен сан, потому что жоқ. Ең кішісі бүтін, еще бүтін сұралады. Бүтін демесе шарт қате болады. Сен минус 4,5 дегенде бүтін сан емес ол. Мысалы, Азия айт дегенде минус 4,5 өзін алып отыра береді, та? Бұл неше болады? Минус 4 болады, сау. Сен бұл жақта минус 4 бар ғой. Түсіндіңіз ба? Түсінбедіңіз ба? Минус 5 мына жақта тұрады ғой. Нені өтіп жағын ұмытып қой, санлар қайда тұрады. Түсіндік па? Ау. Тиісілі деген болса, сол өзін алуға болады деген сөз. Бірақ бұл жерде алғанмен бұл жерде бүтін сан емес та, 4,5. Мысалы үшін қара, мына жерде минус 3-тің өзін алдық. Себебі минус 3 не? Өзі міне тиісті квадратный болады деген сол. Егер скопысы мынадай болғанда минус 3-ті алуға болмайды деген сөз. Мәжбүр бір сан қайтасын былай қарай. Түсінік болса жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі мысалымыз қараң. Егер біздерде шәртте 10 болады деп сұраса, 10 болады, қашан x-тің я y-тің адеменсіне 10 болады десе, үлкен 0-ден дейміз. 10 санлар сөз 0-ден үлкен болады. Егер теріс болады десе, 0-ден кіші. Мысалы үшін теңдеме берілді, 3-тен 1 x-ін адайын x-тің қандеменсіне 10 болады дейді. Онда 10 болады десе, мына теңдемені жазамыз. Сөйтіп соны не қылдаймыз? 0-ден үлкен дейміз. Сен 10 болады деп айтып тұрды. Шарт солда мынау. Бұл 3-тен 10 береміз. 1 минус 6 көйті x плюс 4 үлкен 0. Яқа көйтсем бәрі 0 болады ғой. Ашаман. 1 минус 6x минус 24 үлкен 0. Минус 6x тұра береді. Үлкен минус 23. Оң жаққа плюс 23. Минус 6-ға бөлген кезінде не қылады? Знак өзгереді. Минус 23 бөлінген 6. Сызаман. Минус 23 бөлінген 6. Қайқа қарай? Шеп жаққа. Оқыған кезде шеп жақта оқимын. Минус шексіздіктен минус 23 бөлінген 6. Жауап тұра берді. Мысал үшін 8 сол жауап аға. 8 минус 3 бөлінген 5 надайын теңдеме y-тің қандай мәнісіне теріс болады. Теріс болады десе бұл не қылаймыз? Бөлінген 5 минус 2 бөлінген 5-те 0-ден кіші болған. Аржа болып 5-тен беріп кете береміз. 8y минус 3 минус 2 кішіні. Бірден дұрыс па? Сразу запылайық. 8y кіші 5 бермен қарай плюс 5. Y кіші 5 бөлінген 8. 5 бөлінген 8 қоямыз. Қайқа қарай? Шеп жаққа емес пе? Оқиман. Минус шексіздіктен 5 бөлінген 8-ге. Түсінікті ма? Кеңсі. Теңсіздің ең кіші бүтін шешімін тауын. Шешеміз не қыламыз? Ашамыз. 4y минус 4 кіші 2 плюс 7y. Так. 4y минус 7y кіші 2 плюс 4 емес пе? Минус 3y кіші 6. Y минус 2 бөлген кезде не қылады? Знак өзгереді. Минусқа көбейт, x-тің алда минусты жоқ болу үшін минусқа көбейт, бөлген кезде знак өзгереді. Сызамыз. Минус 2-ден
Qayerga qaray boryapmiz? Shekslikka. Bu yoqda sira ne so'ralmaydi dedik, eng kichkantay so'ralmaydi. To есть eng ulkan so'ralmaydi. Eng kichkantay o'zi shartdan berib qo'yibdi mana. So shartni o'zingizga tuzdirib berdim-da bag'ana. Eng kichik butun shesh necha bo'ladi bu yoqda? -2 ni o'zini olay desam tegishli emas. -3 degan sonini yoqqa qo'yib qo'yadi. Bu yoqda -1 bo'ladi. Tushundingizmi? Intervalni biling, o'ng terisi. Takingsi, tengsning eng ulkan butun sheshimi. 10 tovushni yig'amiz, ashamiz. 8 - 4x kishi 5 - 5x. X'lar china. -4x plus 5x kishi 5 - 8 emasmi? X kishi -3. -3 qayerga? Shevjab. O'qiyman. Aha. 5x'likdan -3 keling. Bu yoqda sira ne so'ralmaydi? Eng kishi so'ralmaydi. So'nishda eng ulkan deb o'z shartdan berib qo'yibdi. Eng ulkan butun sheshim -3 ning o'zi bo'lar edi tesla olganda. Undan necha bo'ladi? -4. Sen bu yoqda -4, -2 ni yoqqa qo'yib qo'yadi. Tushundingizmi? Keyingisi. A ning qanday emasligida buna A bo'lingan ish A + 1/4 dan ulkan bo'ladi deydi. Buni nada ulkan desa, o'rtasida tek ulkan qo'yishimiz bo'lgan. So'zni berib qo'yibdi sizga. Siz umuman beramiz 4 dan 3 dan. Ne desa jo'g'at tushundingizmi hisobda? 4A ulkan 3A plus 3 emasmi? A ulkan 3 desam bo'ladimi? 3 ni qo'yaman, strelka ketdi 10 ga qaray. 3 dan shekslib. Bo'lgan. Shopsol. Keyingi misolimiz 3x dan tengmi sheshin deydi. 3x - 6 plus x kishi 4x plus 1. Shinasi 4x, berman qarab -4x bo'ladimi? Kishi 1 plus 6 maymi? Sarf ketadi 0 bo'ladi. 0 kishimi 7 dan? Hop. 0 kishi qanday bo'l 7 dan? Belgi durust turibmi? Onda belgi durust tursa x tesli r degan, ya'ni -x'lik plus x'lik bo'ladi. Qolgan son degan. Ya javob no, ya no javob. Yuqo bir javob. Yuqo bir beriladi. Agar mabodo bunday yo'q qoldi, 0 ulkan 7 bo'lib qoldi. Ulkanmi 7? 0 7 ulkanmi? Bu o'zi bo'sh qolib qoladi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Misol, yana bir misol. -4 ulkan 2 bo'lib qoldi. -4 ulkanmi 2 dan? U qati. Al -4 kishi 2 deydi. Bu o'zi r deb ketsangiz bo'ladi. Yamasa -x'lik plus x'lik deb ketsangiz. Znak tursa r deysiz, yamasa r degan qolgan sonda, tushundingizmi? X o'rniga men yerda qolgan sonni qo'ysam 0 bo'lib ketaveradi-da baribir. Tushundingizmi? Tushunlik bo'lsa yozib olamiz, temamiz o'sha yerda jumaqlanadi. Keyingi savollarda ko'rishguncha.